boya muthuri aciari ba skuru ya primary ya Kirimanchumo ndini ya Kiuchwa tiene Central ne bacumirite na kumenende buna ne talere mubunge wa Mpuru wa Buri tekora na bundi ya skuru bakiwe ni njire moya kuthira skuru ke siasa aciari ba bari watumire kubunjwa kwa bundi rira atrimanite na ntubamo bara batekondera skuru moya na bara batinana kire skuru eu ndine borete mubunge twike thire kenda kikuria muongo mandiki wetu anteto ukiri wa metheka haina riboti Jumamosi tariki 4 mweri wa mwaka uyu mubunge otigania Mpuru wa Buri na abithirie mucemanio cukuru ya primary ya Kirimanchuma na kubunjia kamiti na mbondi ya cukuru ino ntobo itumi mwanya. Na mimi nikiwa kiongozi wa tigania Mpuru wa Buri nasema kwamba hiyo komiti sina imani nayo na sina roho nayo. Na kumerua reba kia cukuru leko. Na mbondi ya cukuru ila semethia tokea yare kurenge. Kama kanoi ya babwe lakini muyumbe wa cukuru tena mbo Indune nde aciari bacukuru baraba umirete omuntu awete mwana wenjara bacumirete na kureana na meario mubunge wao bakiwa nto barabare mucemanio ne yo batare aciari Kirimanchuma babaria itoni lakini to rani skuru gario na kethira tiana babeto etetwa Kirimanchuma primary tutikwenda siasa ere kwenezwo ne antu bate aciari bakiwa hivyo aciari ba Kirimanchuma bakaruyana kambi batukinyangira na babe imbe twendre muciari na mwana okwambe yenuonto ya batu na bothai to yabo mucemanione teo itakubangitha cia mathabu ya kuura cukuru na kuthamia cukuru no tena mwana wombangira nara na ate onto kubanga nara kuthiria ng'ombe ya ikana cukuru ate no tena mwana inkuibwo ndire no ro sana ndire mucia Mheshimiwa Mpuru mwakuya kukuikira machambiki ya winya abathiri athio tworethia na baraba kutura Nairobi na araba thomethia na bo Nairobi batiucika inya go nombi noka bakwenda noka baitherence tirenge bacoka ba mbondi ya cukuru na bo ibwo turete kabisa ondre muciari na ntetegeria bo kuringana na bo tukuya kuona nwengo father nwe ethamba baraba Kirimanchuma nonto twekuthurwa wamba burabo kunekelero ko oni koreana nwe nonto abati kweya akareramba mbia iraba iyete cukuru ekendelea riola ibirwe mbondi ebunjua isiasa iwekirwa kendre kunikilla manto yari wamba bo kunikillwa na kinya barabarire loni utentu gukinya meneti kemeneti barabayetere baroyera andro baoyere na muntu mndre musiari mbetombirwa namba 2 muntu raete koya loni atari mumembo suku atari muntu ombondi ayetere nono ukithakene atarara thuri sukurwa na bake oya loni bambete otumira bonus ya 2022 bakiaria bamwe ba memba bambondire bunjetwe Mpuru aciari bamthurire ntai thurire na tweta kwa Ministry of Education twa waleta cia kuwa turi mbondi ntewetikania na mheshimiwa aya awa utembondi Kirimanchuma abatio kuyana barua nwe ciake kana etanara kubateria keana sheria ciake nontongweke ni maendeleo tego ya kuthangalania skuru Rui baritete mukana kiri antu baraba kurona kambe ya AP barake kwatanithia ndo ciao na cukuru bakiwa cukuru enegunikana mantu kithomba kuma ye kambe yare otethio bwa junior secondary na bia kuria amwe na into bingi birabira utherie muciari murio atu skuru na kambe tutiruya kukia kwithira kuina muntu unge ome akurwa na kambi iva ume outside the school compound barwire no batu skuru tutiruya na kambi kabareka kuingilia mutabari na turetere ginya stima no kaba kwa Mpuru gari te stima nayo na neyo twamuthurite kandi ari muno na nthuri mwesimiwa mheshimiwa eto ate kwenda kuona mwana otiani ayukirie kiongo mwana otiani ariukirie kiongo mheshimiwa otigani isi akaringa kiongo nete gatothura mheshimiwa aturaira mwana otiani ayukirie kiongo kana tothura mheshimiwa ayukirie na batiani bayukira inya stima ire yere kuruyanithia istima cia rombi 2021 na 2022 isi stima yete ku launch ko akiwa isi yake na stima ira tokumenya stima cia rombi 2021 na 2022 loiwe mubunge otigani ari kauthura maendeleo turienda nya maendeleo ngabana turairi maendeleo yake turairunya ni MCA turairunya ni mubunge otigani istendu wake yake ura bunge bange riwiromba ria ciari ba mbondi ne wakanya miaka erite ngware tierie
nthunchoke kithuranone ringi after miaka 3 ethira. Tukiaraniria na mwerekerio kithomo tigania Central Kanyiwa Mumwe auite kuringana na watho barua ibati kuandikirwa mbondi ya kaunti ya kithomo kuendekethia kubunjwa kwa mbondi ya cukuru baraba bitha kiochonkoni kimalalamiko yareti na kuite gambara kethira mbondi ya cukuru ikabunjwa kanare na mwanka yote barua ya yaramukira. Nkiripotera Wero TV kuma Atiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.